Nĩ gĩikaro kĩa mwanya atongoria a dini ya Gĩithĩramu na Kristiano makĩrĩanĩra irio cia hwaĩ-inĩ arĩ njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ũiguithanio bũrũri-inĩ. Ikinya rĩrĩ nĩ rĩgathĩrĩirio mũno nĩ mũnini wa mwandĩki ũnene wa kĩama kĩa ngwatanĩro ya Aithĩramu SUPKEM Hassan Ole Nalo, ũrĩa ugĩte atĩ ũrũmwe ũcio nĩ wagĩrĩire gũtheremio. We have been here with the Muslim leaders, Christian leaders, meeting together and actually discuss the challenges facing our societies as we celebrate the month of Ramadan. Atongoria aya nĩ maugĩte atĩ nĩ mekũnyitanĩra haro-inĩ ya wĩkinaĩ o ũndũ ũmwe na mĩtaratara ya kũingĩria andũ ethĩ ikundi-inĩ cia itoi. Jambo hili ambalo linahusikana na mambo la kigaidi, nikaona kwamba jambo hili lazima tuhusiane sisi wote, tufanye mjadala pamoja, tuungane pamoja Wakristo na Waislamu, tuende tuwaelezee watu wetu yale majadiliano ambayo pengine wamekuwa na mawazo kinyume na wandugu wetu Waislamu, tuweze kuzungumza nao pamoja. Wakristo wawe na fikra ambazo ni nzuri, sio fikra zile ambayo ni mibaya, kwamba ukiona Muislamu yeyote yule ambaye amevalia kanzu ama amevalia kofia ameficha macho yake kwamba ni gaidi. Terrorism is actually not only affecting certain people and leaving others out. Muslims themselves are the biggest victims of terrorism. If you hear what's happening in Iraq today, Fallujah, in Syria, Yemen, Somalia, in the neighboring country here, most of the people who are dying are actually Muslims. Thirikari ya Amerika nĩ nyitĩte mbaru mũtaratara ũyũ. Is now my supreme leader.